Selemani visi Imam Kayonza yabajije ku mutungo winjira, tugira icyo tubabwiye. Hari n'undi wabajije ngo wagigira icyo ufasha abari hano. Nagira ngo nsabe imamu Sheikh Mudafiri ngwino guhemba mikoro hano. Hananga niki yahemba ajya mu bikorwa bitandukanye, agura amazi, agura amashanyarazi, hanyuma hinjira ngahe, hazamuka ngahe. Yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Murakoze nyakubahwa mufti w'u Rwanda. Nkanjye imamu w'umusigiti wa Kayonza asanzwe, birumvikana ko ayo makuru nyine afite ku burebure. Rero mu ncamake nabaha ku bijyanye n'icyo nyakubahwa mufti ansabye, nuko alhamdulillah umusigiti wa Kayonza hari amafaranga winjiza atari makeya, hakagira n'ibikorwa bikorwa nabyo bitari bikeya. Bise byinjiramo wenda dufite source y'amafaranga, no kuvuga ngo hari amaduka y'umusigiti ngo ni imiryango 6 iri ku muhanda kuri kaburimbo masha Allah. Hanyuma hakaba isadaka zo musigiti cyane cyane. Imamu wijya kure, tubwire amaduka yinjiza ngahe, ku musigiti hasigara ngahe, hasigara ngahe. N'icyo ngicyo ko kugira ngo tuze koresha neza umwana. Jazakumullahu khairan. Ku maduka hinjira amafaranga 850. Kuna amaduka gusa nko kwa mufti abitese 850. Hanyuma dépenses z'umusigiti gono duhimbaza musigiti twabakozi barindwi n'undi umwe ufite ubumuga dufasha, n'ibindi umuriro n'amazi n'ibiki byose, dusohora buri kwezi amafaranga agera ku 750. 750. Warekera aho ngaho. Ubwo murumva nta mafaranga ahari. No kuvuga mwebwe hari igihe mwicara mukavuga ati wabazaga ngo amafaranga ngo ajya agaruka ngo afashe hano, nta mafaranga ahari, ngo mureke dushaka amafaranga. Niba 750 asigara hano, ngo se andi nayahe? Kandi ubwo 750 niyo hatavutse ikibazo kindi kidasanzwe, ahubwo ni yayandi ahemba abakozi, abakora isuku, Bilali, imama mufasha kuza ku kazi. Niyo mpamvu nababwiraga ngo ahubwo ikibazo abayisilamu dufite, kandi nemeranya namwe, ntabwo tubona amakuru na raporo y'ibyo bintu. Iyo muza kwa mufite raporo imamu, ubwo barakureze mu yandi magambo. Nagira ngo nsabe imamu, ngira ngo ntabwo mwabiripotinze ko twari tuzi ko ibikoresho bahawe bibashoboza gukora, ariko ubwo ni amakuru tubonye. So mwabishyira muri raporo mukagaragaza, ariko nakubajije cyane ariko ntabwo wansubije, ariko ntacyo muzabishyire muri raporo. Ubwo mbagira ngo baze ngo harasabwa iki, ukambwira uti gisabwa ya imashini ibura igura ya, ariko ushaka kuba utabiteguye nk'amakuru y'ibiciro. Ariko nagira ngo imamu byihuse abikore ibyo bikoresho. Ku batabizi, ni abantu twahuguye tubajyana kwiga bafite ubumuga butandukanye, abo muri aka karere, abo muri Musanze n'abarubavu. Hanyuma abaha bigishwa gukora amasabune n'amavuta, bahabwa n'ibikoresho n'imashini zo kubikora. Twari tuzi ko rero ubwo batangiye, none bagaragaje ko hari ibikoresho bituzuye. Ubwo ndi babiripotinge tubishake, sibyo? Ariko ibyo bikoresho mu bicunge neza, ibyo mufite, sibyo? Ni wowe amiri wabo, birahari. Sawa. Murakoze cyane nyakubahwa mufti w'u Rwanda. Ni mu ruzinduko rwo kuri wa gatanu tariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2026, aho nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sheikh Musa Sindayigaya yasuye akanagirana ibiganiro birambuye n'abasilamu bo mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Aha mu karere ka Kayonza kandi kabaye akarere ka gatanu mufti w'u Rwanda asuye mu turere tugize intara y'Iburasirazuba. Uru ni uruzinduko rwatangijwe n'ibiganiro byahuje mufti w'u Rwanda n'abayimamu hamwe n'abari mu nzego zitandukanye. Ni ibiganiro basangiyemo ibitekerezo n'ibyifuzo bitandukanye, banibukiranya byinshi mu migambi ifitiye akamaro umuryango w'abayisilamu mu Rwanda bahagarariye mu rwego rw'akarere.
Hakurikiyeho kandi isengesho n'inyigisho za ijuma zitabiriwe n'abatari bake ku musigiti wa Kayonza, aho ryayobowe na nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sheikh Musa Sindayigaya, anatangamo inyigisho zibanze ku bikorwa n'imigenzo bikorwa muri uku kwezi kwa mbere kwa Kisilamu Muharram, kurimo n'umunsi wa Ashura hamwe n'inkomoko ya kalendari ya Kisilamu ariyo Hijiriya. Nyuma y'iryo sengesho hakurikiyeho ibiganiro byagutse byahuje abayisilamu bose muri rusange batuye mu karere ka Kayonza mu bwuzu n'urugwiro rwinshi. Abayisilamu bakiranye umuyobozi wabo mufti w'u Rwanda Sheikh Musa Sindayigaya, maze mu rugwiro rwinshi bamugezaho ibyifuzo byabo hamwe n'ibitekerezo bitandukanye, banibukiranya n'uruhare rwa buri umwe muri urwo rugendo rwo kubaka umuryango n'iterambere ry'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda RMC. Nyuma y'ibi byose, nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sheikh Musa Sindayigaya yakurikijeho gusura abayisilamu barwaye hamwe n'abakuze bafite intege nke baba batabashije kugera aho yahuriye n'abandi basilamu ba Kayonza. Iki gikorwa agikora muri buri karere yagiriyemo uruzinduko rwo gusura abayisilamu bahatuye. Nongere mbibutse ko ibi biri mu ntego mufti w'u Rwanda Sheikh Musa Sindayigaya yemereye abayisilamu bose bo mu Rwanda ko azabasura bakaganira muri buri karere kose kagize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nanone mbibutse intego mufti w'u Rwanda ashyize imbere yazivuze ubwo yatorerwaga akanarahirira kuyobora umuryango w'abayisilamu mu Rwanda RMC, arizo guharanira kunga ubumwe bw'abayisilamu mu Rwanda, kugira imishinga minini yagutse no kubazwa inshingano. Maze abasilamu ayoboye nabo bamusezeranya ko bazamushyigikira muri uru rugendo rw'imiyoborere myiza. Nge ndi Trophy Ibrahim kuri mikoro ya Ijwi rya Islam. Ibiganiro n'inyigisho nakagaruka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.